الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوتو كدفتر من الملخص المفيد في علم التجويد للشيخ محمد أحمد معبد رحمه الله. هذا إن شاء الله إن وديتي دمال كدي كسل سبو إن غيني لوري أرانيرندين إن كوبيتي غاندال التجويد كوبيتي أحكام النون الساكنة والتنوين إني وندما دون دون سندتي كوبيتي كونين جبه ني وهو الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب. هذا إن شاء الله إن جنگي كوبيتي كون ناتني لوري دي دبردين إن درغال غاندال ويتنغال علم التجويد. هذا كوبيتي أحكام الميم الساكنة أو أحكام الميم تنهيك تنو مجانغونو دين أنكو أحكام نونو أنكو نونو ساكنة أو أنكو ميمو الساكنة. هاري أو كان ينكو جيبه تاتي جوجي هما ماريكو بيتي الإخفاء والإدغام والإظهار هما نندي دي أو مجانغونو دين كو في إنونو ساكنة كونو أو كان ينكو جيبه تاتي أو كان مراكو بيتي إقلاب أو كان ينكو إظهار إدغام إخفاء. هاري نون أو كان ينكدي كنمرا إندينغول يوترندين أحكام الميم ساكنة هند إن شاء الله درس ميمو إني درس ميمو هند كوانده أحكام إني أحكام الميم الساكنة والتن إن نما أحكام الميم الساكنة أو دو جوجاكي كويتة التنوين جونا هراي مثال أو دو أنكانيو هراي كوبو ودين جانغو دو كمثال كميم كميم أري أبو نهاز ko mimu kari mimu tawatam howi mimu haram honno haram howi ko do wonde nyangude fi muɗum ka mimu hara himo jogi ko wiyete sukun jon non ko gebe tati jogi den e mimu ardo jogido ko wa ko yimma wadamo al izhar ma wadamo الإدغام ما ودامو إن الإخفاء هذا كو ديجي بدو دو كو ميم هو هذا إنا نونو دي في وتاين وكدير ميم هو هذا ساتي وني إما ودامو إظهارا ما ودامو إدغاما ما ودامو إخفاء جونو كو هوندتuma wadatamu izhar ko hondituma wadatamu idgham ko hondituma wadatamu ikhfa en ni wondema izhar ko feññingol fi hara yollindira albe fes ka be janga feere idgham ko nu ko ukkindirgol bi mana izhar ko aksonu idgham kanyum kadi ko aks izhar ikhfa ko nu jangule ko bayna hara no hakkunde don hara sengo go sa dari atay idgham no der to sengo go sa dari atay izhar no to ko do wiyete ikhfa jonnon ko dido di tawi woni a hebi mimu howado on mimu howado do fotti e mimu mimu on don inne idghaman hande kadi do waddi ke don ko mimu woni e natude der mimu ko kalfe goto ko mimu e mimu arano on no howa dila bo howaka ukkidirade ngana se fami do ko mimu e mimu do ko halfere wotere daiman ko ngandi tonu hala arabu kan sen hayki alifon sabo ni alifon tawaka ka do ko de no gay ewnu jetata jonno mi bi do no wotere heddi ke jelu no gay e duma jetti ikhfa won kanyum ko sa hebi mimu howado yeso makko haray da mari ba mimu howado haray yeso makko da mari onu ba do kanyum kadi wada ko wiyete ikhfa jonno mi bi do wotere ka idgham mimu e mimu mebi ka ikhfa mimu e ba heddike de jedu heddike de nogay e jeego hedditi de fop wadade on izharan kala mimu fottudo e kalfe hedditi de fop
siwona mim madum ba ko ya wadu dewnu izharan ko ya jangu fenyina haray ko darto fo mira indini no addo daima ini darto mengam ko أحكام الميم ميم ساكنة أحكام الميم الساكنة هذا يكون نقولي درس أجل جو ماكي رحمه الله ما هي الميم الساكنة ما هي الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة كوكان الميم توهرون على مثلا يسمى ميم ساكنة فمثلا سين لم ميم نكون جوجي كوكوان كون نينتي ميم ساكنة sa inni onu min kum mimon ko ko sakina lakum mimon kadi ko ko sakina mi mala cerdo ko fala yatade kala mimu howado ko nginnete onu mimu sakina fami ke jonno inni kam hukman laha ko nyaawo jejelu o mimu howado do jogi laha salasatu ahkamin himo mari nyaawo je tati الإخفاء كاكا سودته والإدغام كاكا أكندرته والإظهار كاكا أفنينته حكم الأول من أحكام الميم الساكنة جونو ما يتعد نياوري أرانيري كله بمعنى ميم كسودته دون وإني ما هو الإخفاء كله وني سود غونغون وإني قد سبق تعريفه في النون الساكنة والتنوين هاي قم دي أو يتنوك إنكفئ إنه وني نون ساكنة والتنوين إن وان كونوا وان إخفاء هذا يأتينا كأنه كدار في إيده وان في اللغة هذا يكون هو السطر كسود قال أو كم يأتين هو النطق بالحرف في حالة وسط بين الإظهار والإدغام عاريا من التشديد مع بقاء الغنة كدوم يأتينا إن كدار في إيده هذا كدوا دي أو يلتقي أو كدي يتقول إن كدوني الإخفاء ما نزل فهم شرنا جلنا بماكي رحمه الله بماكي عند كم حرف من حروف الهجاء يكون إخفاء الميم الساكنة إنكو هل فره هند إندر كالفة هجائية جدين تواتا ميم أو هرسودته جواب عند حرف واحد وهو الباء فقط وباء وانتو جلنا دو حره هدين أندتنا دو شرنا إنو بود دو يوتر بوي كهنو جانجرته kono haray ko buri sellude on o mimu do ko ya jangu mo katoni inaya udututoni din ide mari jangira be none go ko ide ten cerno be gono jangiri non kono on don riwaya lolla sabo enen inni none no jangirte non kono qiyas ala none no jangirte non ko sellugol ele nula do jangirno non ka jangirali non ko dun non dabba si nula do jangirali non hay sino yaadi e ko wiete qiyas gollitirtaki sabo aray kono qira'a ko mabni ala on ala riwaya وليس على إن على القياس فمثلا يوم هم بارزون دار النوم يوم هم بارزون ويدو يوم هم maybe don't mimu sakina يوم هم yeso don kono maybe ba kono mi yangirta do cerno do hide mari noneji didi no jangirta kono ko none burdo sellu do faala den tabintino ene imma inamu jangamo ga yawmahum barizun yawmahum oyi hilang akkiti toni din hippodira on none do no jangire madu o burdo sellu den kombo ko ya hippindirtoni din yawmahum barizuna yawmahum barizuna ko do buri sellude ko do yaadi e riwayaji di ko o do jogi sanadul muttasil ila nabi sallallahu alaihi wasallam o ya onko hebori ko min al qiyas o ya ko hebori ko nu ko ka duma kaka pesugol ko ene tenno honu jangande ina haqqille gollata to ko dula do jangiri ka jangiral jaka mi andi wobbe no jangiral yawmahum barizuna yawmahum o ido toni din hibbondira kono ko buri sellude ko dum ko ya hibbindirde yawmahum barizuna daiman non nay wadi hunna kadi buri harakatan aw harakate
fami ga ina mi non yawmahum minun to ha fi ita ina mi inin kadi ina min yawmahum barizun donc kadi arati mali harakata ko mi nyodu yen kan wallita kolli didi man anta kolli didi yawmahum barizun fami ke kono do ko no jaka me mi musakina wa ba'dahu al-ba o do inenu ikhfa ko suudugol kono be na mushafawi sabunane ko inne wanda ma darsu ma fe do ko jangulen ko ikhfa'ul haqiqi o do ko ikhfa'u shafawi sabu ko sumya shafawiyan ko be inna ni mushafawi sabu ko ni nete shafa ko toni sabu o do ka toni jangatamo yawmahum barizun fami ke do ko mi musakina wa ba'dal ba en inni do hino ede mari noneji didi ko ko hibbidirgol toni din ko dum don cerno be buri yarude sabara riwaya on do on buri dum annade haray o yano heburi non jangube buyno yari wonde makko bil qiyas o heburi indugol yawmahum barizuna fami ke fa idha waqa'at mim sakinatun waqa'a ba'da harf al ba fayakunu hukmuha al ikhfa si tabi woni mim howado tawa yeso makko ba'u ari yeso makko haray on don inete hukmu al ikhfa sifa wadde do on do jon bima nusammi hadha al ikhfa konno innete odo ikhfa nusammi hadha al ikhfa inna wanda ikhfa'an shafawiyan ko sudugol kon ko sudugol katuni do odo ko wiete ko tuni yankejo bimana ka tuni jangata li khuruji harfayhi wa huma al-mim wal ba min ash-shafatayn sabu ba on e mim on konto jangete ene ma ba bimana di kala ka tuni do di jangete fa summi shafawiyan sabu do o do mim konto mo jangete konto ni makhraj makko ka tuni ba on kanyum kadi konto ka tuni de tawde di foko do be fa summi shafawiyan ko hibbidir yawmahum barizu fami ke كلو تشانو دوندو اني من الشفتين بخلاف اخفاء مع النون الساكنه والتنوين فيسمى اخفاء حقيقيا سيكون النون الساكنه والتنوين اون نيرو اخفاء حقيقي اما اودو هنا اخفاء شفوي فاهمي كي هذا يكون نياوري ماكو دني فمثلا ترميهم بحجاره انه ادنو ترميهم بحجارة ترميهم دو ميبيون إخفاء شفوي لو كنا مجانجت مين ترميهم بحجارة لا كوي مهي بدير دو ترميهم هم ini lo cara bego kono jangirta tarmihim bi den no hara no akkiti hakkunde toni din enne wobbe goyne on ko ya accutu wano lelewal ma hara da wawi tumbugol kaydiri hakkunde do bi mana duma feeri kono ko buri sellude toni din konno ko yidi hibbondir tarmihim bi fami ke illa kan yukadi fa masala thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bi fami ke o kaka misal gile ko addi ko jono ya cerno jong ini qala sahibu tuhfa maddande kadi gemdi di bana wadana woni nyaawore de wadana cede muduka inne wonde maka gemdi de deftere de yetino de nane inu de ne tuhfatul atfal hare no ko cerno jo mola nado egyptien jo windi de mo inne sulaiman al-jumhuri hare on don indika do gemdi mun honno wal mimu in taskun taji qabla al hija la alif layyinati li dhil hija ahkamuha thalathatun liman dabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء مستفل دائما أينيك بحر الرجز جلو هراي فيرتين جميدي والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء سو هو ما باو كبيرة كالف هجاء إيا دينو جاتاتي للألف اللينة كونو نونا ألف ونو بودير دو ما دو إن واو بودير دو ما دو يا بودير دو هنا ونادي دو وند جانغود لذي الحجاء يعني لذي العقول كونته هجاء كونو حق إلا جو ميراد حق إلا بين
ahkamuha haray ñawore makko ko nu salasatun ko tati liman dabat wanando on huɓidiɗo haray ko ɗum si mimu ari sakin yeso makko tawi iɗen mari halfere nder huruful hija tawatana huruful maddi fami ke tatana huruful almaddi haray hen mo mari ñawore on ihfa'un idghamun wa izharun faqat waɗa ñawoje ɗo tati imma ka woni izhar ma wona ihfa ma wona idgham fal awwalu arano on ihfa'un haray ko waɗugol ihfa indahon to honde tuma alba sa heɓi mimu sakina yes makko ko ba wa sammihi haray hande kadi sa heɓi ɗum ɗon innu on ɗon shafawi innen shafawiya innu ihfa'u shafawi lil qurra'i wonande nen janguɓe ɓen ko wiyeten kon ilmu tajwid jangayɓe qur'ana ɓen jangayɓe ne wondema qira'at ji ɓen ko ɓeynete qurra haray ko on ɓeynata ihfa'u ashafawi nana se fami ɗo jaka mi andi ɗo ɗum dayman komi mante ɗo no woodi noneji ɗiɗi no jangirte kono ko ɓuri sellude on koya hiɓɓidir toni ɗin tarmihim bi yawmahum ba ko ɗum ɗon ɓuri sellude eliyayi noon yawmahum tarmihim fami ke joni joni enen en jangiɗo alhaali on ɗum arano kaka mimu sakina ari tata hara yeso makko ko ba o inne ihfa'u ashafawi fiya jango makko a hiɓɓidir toni ɗin sabu fiyon ɗum mimo on e ba on haray ko makhraj goto ɗi jogui kaka shafatain fa summiya ihfa'an shafawiya famiya ka ano joni noon hiɗen yahande ka o waɗete ɗon idgham sabu en inni ko ñawoje tati o jogui kaka o mari ihfa idgham izar jonde yahande kañum kadi ka woni ɗon inne idgham mo inne idghamul mislayni idgham al mislayni mimu e mimu fotta okkidirade ma fami ke وإني كان جوني ما هو الإدغام وإني قد سبق تعريفه لغة واصطلاحا في النون الساكنة والتنوين لو كان عندنا ما كونوني إدغام كنون الساكنة والتنوين عند كم حرف يكون إدغام الميم ساكنة إن يكون كلف دلو وقت إدغام الميم ساكنة وإني عند حرف واحد وهو الميم فقط دار لو كان يكدي ولكم ما كسبتم أبدل لو كان يكدي نجانجر تانو أين هون ولكم وإنه ميبيون ميم ساكنة ولكم ما كسبتم ما كسبتم وإنه ميبي ميم ساكنة يسو ما كو كاديكونو جوجي كو ميم كونو ينتيونو إدغام كونو وادي يونو يم وادي إدغام بمعنى يدتو أو ميمو دو مي يولا مو ندر أو ميمو دو كو وادي سو ييكال القرآن انتاي أو دو مساك كونو ولا تشدا atawey tonko ni ɓe windiri wa ni bimana o mimuɗo konto mo woni o kama e nder o mimuɗo honno no mi jangirta ɗo komi hiɓɓidir walakum ma kasabtum walakum ma bimana walakum ma o mimuɗo o naati on no o mimuɗo mi waɗa ko wiyete idghamul mislayni ko fiyo ɗum ɓeynanimo mislayni sabu ko on ɗum koɗi gooti ko mimu woni e natude nder mimu nane noon ko heɓuɗa ko mimu sakina yeeso makko tawi ko ba oɗo noon ko mimu sakina yeeso makko ko mimu fami ke ko ɗum waɗi ceerno jon ɗo inni walakum ma kasabtum fa ida waqa'at mimum sakinatun waqa bada harful mim fa inna hukma al mim sakina idghamuha fi al mim allati ba'daha haray hande kadi kokkidirgol ɗi ɗi janggeno ko ngol bima nusammi hada al idgham konno innete oɗo idgham nusammi hada al idgham haray ɗen inna oɗo idgham mislayni saghir fami ke ga idghamul mislayni sabu ko kodi ɗiɗi ɗuma yollidira لأن الميم الساكنة وقع بعدها ميم مثلها متحركة لذلك سمي إدغام مثلين صغير هذا يكون ودي إننا إدغام إن وندما كفي ميمو وإننا هذا ودي إدغام وإننا إدغام المثلين ما أنا سيفهم jonno kala sahibu tuhfa daima wadda den kadi gimdi din bima na wadda woni nyaawor den wadda gimol o inna sida fala ko gimdi din hon jotoda hare haw jika gaydaw o non wa thani idghamul li mithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata fami ke ka o ni dida bundu sabunane ngene en jangi non
إدغام إني إخفاء شفوي والثاني دي من دون سايدي ميم ساكنة توي يسمعكم ميم إدغام هرايكو يا ودون هرايكو ود إدغام بمثلها صفة ماكو سبارك ميم ميم فوتي أتاسي تايوني واري وسمي هراي إنو دون كونكو وقتا دون إدغاما صغيرا هرايكو دون إدغام صغير يا فتاكو أيو سوكا jonno do ko ayo suka firtado wonde ba ko ayo suka ko fandi do sabu fi yo timmintini wasnu gimongol tay ko de hal fere do waddata fi yo gimongol yaadu ka wasnu magol fami ke do jone nang hebi honno ko wiete idgham as-saghir jaka mandi hilamari ikhfa'u shafawi idgham as-saghir jonno de yahande fa masalan adde misal gi seeda ko addiga فمثلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ويدو ربهم نساكت رميمو من كل أمر نفق رميمو نوم يبيون إدغام إن مثلين الصغير معنا إدغام الصغير مجانغون بإذن ربهم من كل أمر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم sabu ko mimu woni e fottude o yido mimu arano on masaka sabu ko honno andirta idgham innen wonde ma hara ko mimu on kandel alquran ata mimu on masaka o mimu don watta duma ciddal e mimu didabo fami ke do ka jonno ki den fa masalan nan dare li lahum ma yasha'u o yido لهم ما يشاءون عند ربهم ولهم ما فاهمين كده فمثلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ويدو كده أنهم إذا مري ميمو mabuusun kanyum kadi fuddori on mimu wada ko yete idgham yasalon kanyum kadi annahum mulaqu rabbihim wa ido annahum fami ke do e hebi on nyaawore dida bere de mimu sakina siko ba ari yusamma ikhfa'an shafawiyan siko mimu ari yusamma idghaman saghiran fami ke هيدا يان لو ساكترون الحكم الثالث من احكام الميم الساكنه الاظهار الشفوي جوني حركه كالف نوغاي اجيتاتي جوغيدي ووتر ندي وني اخفاء شفوي كدو وني با اون سي ميم ساكناري يسمع كوكو با انو نيونو كونو نيت اخفاء الشفوي هدي كالف جيلو نوغاي اي جي ميم سي فوتي كانيو كدي وني إلا إدغام صغير ميمون كدي إيوي أندر نوغا إجاتاتي دي هدي كجيلو نوغا إجايكو هندي كدي نوغا إجايكو جدي فود إنه إظهار الشفوي بمعنى دي دونم كويا فين من دي إنه هي دوجون واللي عند كم حرفين يكون الإظهار الميم ساكنة كو كالف جيلو أودو كان يماجوغي عند بقية أحرف الهجاء هاي عندك الكالف هجاء هدي ديفو نوغا إجايكو جدي فو بعد أخذ الباء لإخفاء الشفوي ستايولي أنا نتي كادر كالف هجائية باو أيتي مطل والميم أيتي كد ميم لإدغام الصغير عندك فيكون الباقي منها سين ونوا 26 حرفا عندك هاد دون 26 حرفا نوغا إجايكو من الهمزة إلى الياء إتنا كا ألف كهمزة ها نبيك يا سي كوني تواكتون كونو كو باو كجونة ميمو هذا فاهمك ما عدا سيونا حرفي كالفديدي الميم والباء فاهمك دونو كو جانغون حرفي سابو دوكو نكو مثنى كان يسيتاوي وني مضاف هراي نون مكو او ياي بمعنى اصلي حالا كان دوكو نكو حرفيني كونو باي ميم او دوكو دوما كو مضاف اليه عندك دي نون او ياي ان حرفي أن مدرسون إن مدرس المسجد مدرس أين تان كان مدرسون على المسجد لا ما حكم الميم الساكنة عند هذه الأحرف وجوب الإظهار من غير غنة كوياوان إظهار أرى أنا نجاك
ويقول في كلمة واحدة هم إن وندما هذا هم أرى كلمة غوتا مثل تمسون نار النولاني حين تمسون إلا تمسون no ay ɗiɗo no tum suuna ay ɗiɗo mimu sakina yeso makko ko num ko signiije jeyaka on to jeyaka e ko wiyete ihfa'u shafawi jeyaka e ko inete idramu ashafawi ɗo no waɗɗima honɗum feññingol few janga tumsun aynata on ɗum aynata tumsun aynata kadi on ɗum aynata tumsun ɗo honɗum wajaba al izharu bi gayri gunnatin no waɗɗima feññingol o sinu ɗo feññina o ɗo a ñuncatako kadi koya feññi laaɓa pos aranga ñuncaki tumsun wano no jangirta noon izhar kanu no sakina wattani min mi ala sen faami janga no tumsun sabu ɗo aywi sin on tawaka e nder huruf inne wondema e ihfa'u shafawi tawaka ko wiyete idramu saghir faami ke ko ɗum aya ceerno jon ɗo inni fama jaka hiɗa wawi heɓude izhar innen a shafawi ɗa wawi heɓude e nder kalima goto wona ko wiyeɗen kon tumsun ɗa wawi kadi heɓonno fi kalimatayni e nder konnguli ɗiɗi fa masalan alam tara kayfa fa'ala rabbuka inne alam tara jonon ɗo ay wi alam ay wi ɗo nunu sakina mimu sakina alam yeso makko ko ɗum jogiɗa ko ta tawaka e nder bawowo mimu owo sabu siko bawo inna ihfa'u shafawi siko mimo inna idghamu saghir oɗo non ko ɗum fata toɓɓe wajaba al izharu bi gayri gunnatin inna alam tara minata alam min yuncotako mi waɗata min yuncotako e kadi honɗum yollidirtade minne alam tara fami ke kono ɗo on ɗum lam on ko halfere tara on ko halfere ɗo en heɓi ko wiyete izharu shafawi e nder kalimate innen kadi alam yajidika yatiman fa'awa o yiɗo alam ya abi mimu sakina yeso makko ko ya on noon jeyaka e nder ihfa'u shafawi jeyaka e nder idghamu innen assaghir aw shafawi haray oɗo ko e nder izharu shafawi wajaba al izharu bi gayri gunnatin fami ke ceerno jon noon bima nusammi hada izhar konno innirten oɗo izhar nusammi hada al izhara izharan shafawiyan ko ɗo inete on izhar shafawi fatazharu al mimu sakina mimu howaɗo on feeñay few ida waqa'a ba'daha si woni yeeso makko harfun min hurufi sittatun inne wondema ida waqa'a ba'daha harfun min hurufi asitta inne wondema sittata wa shurun haray hande kadi kalfe noga e jeego hedditi ɗen si ari yeeso mimu howaɗo on mimu on feeñay harfere yeesore nden ɗon kañum kadi feeña ma mura'ati shiddati izhari al mimu sakina inda al wawi wal fa ceerno jon ɗo noon no andintinde o inni kadi noon mo andintinde ɗo hunde wotere ye wattu e yila si mimu sakina ari fotti e wawma ɗum fawu haray koya feññinde sabu sa feññinali tum ma anga wakkilaki tum kalfe ɗen waw on ma fa on naata e nder ton hara andali bi mana on ɗum ceerno jon faala e andintinde o inni wawo e fa on jeyaka e nder ihfa'u shafawi jeyaka e nder idghamu al-saghir o inni noon ɗe fof koya feññin tentini noon wawu on e fa on sabu fiyo ɗum sabu mimu on e wawu on e fa on haray ɗe ɓattodiri sa wattanali e yilitumɗe yollodiray ko ɗum wayni on ɗum feññinɗe fof ko laaɓi boy tentini noon ka wawu e ka fa sabu ɗeɗo sa wedditike tum on ɗum ɗe naatodiray haray ɗo andintiñen wondema sabu fiyo ɗum sabu si tawi waɗi kalfe ko nokku gotum ɗe yaltata ma o hina nokku gotum kono ɗe ɓattodiri sa wattanali e yilitum on ɗum ɗe yollodiray faami ken fa masala hadden ɗo misal muɗum sebe minni ɗo joni wala ennen an'amta alayhim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليه ولا الضالين أنا يهجيرون عليهم ميمو ساكنة يا سبب كونو جوجين واو تيرنو جون إندي أو كويا wakil teten fo fenyina sa wakila kitu e yollo diray sam fionu sabayna ma wa haray de batto diri ka makhraj kunu ayna ta alaihim wa o ni no gondu sa wattana li e yili tun kono jangirta alaihi wa bimana mimo wonta yon waaw na to to sam fionu sabu de batto diri na na se fami أما مثلا ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون لو كان يقول هبودا أي إلو مي مساكنة يسمى كقول جوجدا كفا تلو جونيني واو أن إفاو كويا بيد واتانغول يلي fi wata yolle dirde sabu sa watanale yili tum batto dirgol majje kada yaltata don adday sabu ya yolle dirde har andal o yido misal mudu alaihim wa dono ko mi jangata walakum fiha minata walakum fiha si tay woni mi watanale yila ko mi jangota walakum fiha harabi yolle diride unade a cerno jogini kalfe no gay e jey ko heddide den ko ya jangude ko laabi pos harade yollidiraka anyun ciaki stentinino ka fa on ari don yeso mi musakina e ka wawo ari don yeso mi musakina sabu de do no battondiri e mimu on ka yalti ka no ka de yalti tano sa wattanali e yilitun anga okindira di manyun joda nana se fami mulahaza ko cerno jon dumani en ko do a cerno jon ni ma muraat harano wondi e wattangol e yili shiddata izharil mim fi kusattingol yaltingol mimu sakina inda alwawi wal fa sabu sa sattini mimu on tu honnu hande kadi oyano nato e der ton akthara min ghayriha min al huruf o harayda wudhani wattangol yili e de kalfe didi do buri de kalfe sabu de kalfe kanyum hulbinaki sabu mimu on no woddondiri on e majje ka yaltirgal de no kanyum no batti sa wattale e yili tunde nata l'ittihad ya cerno jonno no yatade sabu tokkondirgol majje mimu on fil makhraj ma'al wa sabu waaw on e mimu ko lokku gotude yaltata ma faami ke ga jaka mi andi on sabu waaw on e mimu on makhraj majje ko gote ko dum cerno jongini wattu e yili sabu si wana do nga yollindirayde wa qurbuha fi ma'al fa won kanyu hina makhraj goto de jogi wana inne wadama yaltirgal gotal de jogi bi mana hina no ko kono de battondiri waaw on kanyu ko nokku gotu fa on kanyu de battondiri sabu dum don haray beydu wattangol e yili wota ron ku jangirde no jangirte no bi mana ron ka wadde ko wiete ko inen izhar fani gano jono cerno jon kadi no addande na deftere inne wande ba sheikhu jon inne sulaiman duma winda non odo atufa wa inni wa thalithul izharu fil baqiyah min wa thalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha shafwiyah wa dhar lada wa win wafa an yakhtafi liqurbiha wa littihad fa'rifi wa inni wa thalithu tatabu sabu en jangi inna wanda ikhfa'u shafawi e idgham inna wanda as-saghir bi maana idgham shafawi e kanyu kadi on wa thalith tatabum al-izhar ko ya fenni fil baqiya e hediti de enen ni dan ko de jeli no gaye jeega min ahrufin e kalfe hediti de wa sammiha innu den don shafwiya bi maana toni yankeje bi maana innu den no izharu al-shafawi hediti de wahdhar reno ladal wawi kawaw wal fa e kafa sabondo wawo e mimo ko makhraj goto jogi fa won kanyu no batti mimo na nase fami woni mi rentini ma no gondum beydugol wattugol e ila
wawi ka waw wa fa e ka fa an yakhtafi de osudoto on monato ya to wada idgham ara mi renti ni madum no sabu do sa watalali e yelitu waw on e fa o nato e kader inen mimo nato e kader waw ma ka fa jonno mo yata de li qurbiha sabu batto dirgol majje wal ittihad e tokko e inde wondema e hibbo dirgol majje fa'rifi hare andu koko mi renti ma do gollitira faami ke do ka jonno ndare misalle inshallah ko do wonde ngattude fama masala ka tambirin ga oyni alhamdu o yido hamdu ay bi mi musakila yeso makko da mari dali minata mi nyuncota ko mi fenyina ko la fu alhamdu illa don kanyun kadi yeso siratal ladina an'am o yido me minunu sakina yeso makko ko tato mi musakina do ko mi wadata do ko dum do ine tenu izhar ash-shafawi illa no alaihim ghairi maybe mi musakina yesma ko ay wali do to udo odo no jeya e kalfe no gay e jego wadete den ikhfa e afwan izharu shafawi fami ke ka jolong hare inshallah ko do wonde nge duma hattude hare dar sumen aro inshallah e janga kadi mimu e nunu sino siddi ko no jangirte mimu e nunu sino siddi ko no jangirte hare ko do woni nyawore den en gayni kanyum kadi ay inne wonde ma nyawore ko wiete illa wonde ahkamul mimu sakina en inni odo ko nyaawoje tati ya jogi kaka o wadete ikhfa ko so ari tawata mo howi yeso makko ko ba maka wadete idghamu as-saghir onon ko si tawi woni mimu e mimu foti no gay jego hetti en fu wade izhar cerno jonno rentini en ka fa'u e ka waw woni do haray ko ya beydu wattangol e yili sabu waw on do battondiri ko wiete mimu on fa'u waw on e fa'u e inna wondema waw on ko takko mimu kanjum e mimu ko makhraj goto jogi fa'u on no batti woni ko ya beydu rentagol fi wata yollindirdi hara inshallah e jango e kanyum kadi ko wiete ko ine ahkamu al mimu wan nuni al mushaddadatayn hara en hatta do ka dars men hande inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh